Yes, welcome again to our YouTube channel. Ndakeka hari wagiye ubona uyu mukobwa ahantu henshi hagiye hatandukanye, haba kuri Facebook, kuri Instagram ndetse no kuri TikTok. Rimwe na rimwe akora n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, akaba ari umufotogarafe umaze kumenyekana hano mu gihugu cy'u Rwanda, kumenyekana by'umwihariko no ku nseko nziza, ubwiza budasanzwe ndetse no gufotora mu birori bigiye bikomeye. Yamenyekanye by'umwihariko ku izina ry'akazi Nancy Queen, ariko benshi impamvu bamwita Queen baba bashatse gusobanura Queen w'inseko nziza, Queen w'indoro nziza. Ni umukobwa useka neza ku buryo kuva yatangira kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko bari abandi bagaragaraga bavuga ko aribo baseka neza, ubundi bari nabo buriya baba babyiga ko nabo badaseka neza k'uyu mukobwa, kuko kubona ifoto yiwe atari guseka biragoye cyane, kubera ko nawe yamaze kwiyizera ndetse amara no kwimenya ubwiza bwe ko buturuka ku nseko. By'umwihariko uyu ni umukobwa uvuka hariya ku Kibuye. Nivuga Ikibuye urumva mbega hano nyine ugiye i Butare, avuka hano i Butare, ndetse by'umwihariko ko avuka hafi n'iwabo na Element. Uyu mukobwa iwabo, inzu y'iwabo ni nko mu gikari we, mbega cy'iwabo na Element, baturuka muri karitsiye imwe ndetse baranaturanye n'inzu ku yindi. Ushaka ubajije iwabo wa Element bakakwereka tayari no mu irembo ry'iwabo wa Nancy wa Queen, Nancy Queen waba wahageze. Uyu ni umukobwa rero umaze kumenyekana kubera mu gufotora mu birori bigiye bitandukanye. By'umwihariko yavuze ko ikintu yahuye nacyo kikamutera ubwoba ari nk'ikirori yageze kujya gufotoramo, bimutunguye ataranabizi, agiye kubona His Excellence Paul Kagame ahise aza yagitashye. Yari isabukuru yari yatumiyemo, agiye kubona abona His Excellence Paul Kagame arayitashye, biramutungura cyane ku buryo atatekerezaga ko ashobora guhuriramo n'abantu bakomeye gutya. Rero uyu mukobwa byaje gutuma no gufata ifoto yari agiye gufotora His Excellence Paul Kagame ahubwo bimunanira, ararira kubera ko asibye ko bwari n'ubwoba, ariko yarijwe n'uko ari ubwa mbere yari ahuye n'umukuru w'igihugu, ahubwo yabonaga amubona ku mafoto, ku mateleviziyo, ariko atarumva ndetse ataranamubona avuga live, gusa yumva ijwi ryiwe gusa n'abantu benshi bamusuhuje. Ni umukobwa gufata ifoto byaramunaniye, ahubwo icyitwa amarira kiramushoka, bituma ifoto atayifata rwose. Uyu mukobwa rero uko nabikubwiye kuba yitwa Queen cyangwa se bamwita Nancy Queen, bishatse gusobanura ko ubundi ari umwamikazi w'ubwiza hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuko uyu mukobwa inseko ye ituma abantu benshi bibaza ngo ubundi uyu mukobwa abahe, akorera he, byako. By'umwihariko uyu mukobwa ubundi akorera mu mujyi wa Kigali downtown, niho atuye cyane, ko abantu benshi bagiye banamuvuga mu majwi ngakundana na Juno Kizigenza, ariko aza kubihakana avuga ko ibyo bintu bitegeze biba, ko bitanaba, ndetse ko atanemera uriya musore Juno Kizigenza. Noneho bamubajije ibijyanye na Element, avuga ko usibye kuba barakuriye muri karitsiye imwe, cyane ko bombi bari no mu myaka imwe, nta bintu bya danje begeze bapangana, kuko babaga bagiye ku mashuri igihe kinini, ariko avuga ko baziranye ku buryo nta n'umwe wahura n'undi ngo amuyoberwe. Ndetse no kwamamara k'uyu mukobwa ndakeka ko yavuze ko akeka ko Element umunsi ku munsi nawe ahora amubona mu bikorwa bigiye bitandukanye agiye akora. By'umwihariko ubundi uyu mukobwa afotora uriya Tuyisenge, uriya mukinnyi w'Amavubi, rimwe na rimwe hari igihe ajya amutumira akamufotora, mbega nyine akaba ari ujya no kumufatira amafoto ku kibuga. Mbega nyine uyu mukobwa akomeza avuga ko akazi ke kamaze gufatwa, mbega ku buryo amaze kubona amafaranga bihagije, ku buryo ari umukobwa utunze telefone ya iPhone ya miliyoni n'ibihumbi 800, akaba afite na computer iPhone akoresha, ndetse akaba afite na kamera ebyiri zihagaze agaciro ka miliyoni 3. Ni umukobwa umaze kugera kure, ndetse wanize ubufotogarafe ku buryo ubona nk'aya mafoto aba yeditingiye, ni amafoto aba akeye ku buryo buteye ubwoba. Reka ngushimire ko abanye muri kino kiganiro, kubwira ngo njye kwabanye ndi Isaac Sibomana, musaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubona n'ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye, ndetse ngushimire wanakoze subscribe, ndetse nawe ugaruka kumva ibiganiro byacu, nkubwira ngo uri umuntu w'umugabo cyane, kandi uba wakoze akazi katoroshye.